Prek jam iskola long mesen pen gunut sobajai me kapachun pon. KACEMD using maslai him pen ration karakimi keron pon. Khati press club atun pen suri hini ra ingkoi rapli kalendar ke paklang pon. Nijangkar bi Anglong prek jam iskola long mesen pen gunut sabajai me kapachun pon. Asam golf pen kepang dak pon ateng pen nijangkar bi Anglong along sitame mesen pen gunut sab pachun pon. Lason si lakha si duar amla Constitunency keparlo. Harlak LP School Jeresa LP School number 2 Amri Constituency keparlo terang nokar LP School along mesen pen bangso gunut sabajai mek pachun pon lo. Lason sila bangso jai mek along aluhiman peng pen mati external evaluator Lipson B taxation advisory board chairman KAEC Chitongdun. Lason sila bangso school along ko PPC ke NANGJI lang mamati kenang sod ahormuan si tami pachini dun pen nang kapaleji APHLC pachini dun pupusi perangkya thengno lamthen chepaklang pon. Amri pen hemari bongrong report and PEI news. Napai ke bangka kerapok, lapen high school nonako ke kethan misen, lapen school abang DAK athak development campaigning dola, itu dak school building kami lapen junalang ବ୍ୟବସ୍ଥା pencelok dak rongasor kacerap dunda kenang sodalang dak. Sorus mara po pa itu mang daga cerap dunang kenang so dola. Tang te penang randim lai Anglong along school ke do tuma bangke la than bang mate teacher tum kache dam de pu complain do pek la so bang dak la so bang so school along bai ko so no bangka. La daga bang ke digonto bora. Headmaster lo ba single teacher alang dasi duklung usirong sapi nang kan lo barong ra nang kan duklung se lo. তো আমাৰ বাৰ্ষিক এটা উৎসৱ হয় আজি এইটো আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা এইটো আমাৰ পঞ্চমবাৰৰ কাৰণে হৈছে এইটো আমাৰ সদ্য অসম ভিত্তিত হোৱা আজি দ্বিতীয় ফেজৰ আমাৰ এইটো গুণোৎসৱ হয় আৰু এই গুণোৎসৱলৈ আজি আমাৰ চেয়াৰমেন ছাৰ প্ৰায় আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ তেখেতে পুংখানুপুংখভাৱে আমাৰ স্কুলখনৰ যি অভাৱ অভিযোগ এইবিলাক ভাল ধৰণে তন্নকৈ চাইছে আৰু ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিও পৰীক্ষা সুন্দৰভাৱে লৈছে আৰু তেখেতক পাই আমি বৰ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতে যাতে আমাৰ যি বিদ্যালয়ৰ যি অভাৱ অভিযোগখিনি আছে সেই অভাৱ অভিযোগখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে যাতে কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰে আৰু আপোনালোককো এনেধৰণে আহি আজি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা এনেকৈ খা খবৰখিনি নি সম্প্ৰসাৰণ কৰাত আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা। কিমানজন ষ্টুডেণ্ট আছে আজি আমাৰ সমুদায়ত 36 আছিলে মানে 4জন আমাৰ বাল বাটিকা আছে বাল বাটিকা কিজনৰ গুণোৎসৱ নহয় বাকী 36জন হৈছে। Trok arni thanga chiklo ADAP por phai crazy apor malom pen bokajan subdivision angkang khati press club atum pen pining aningkan suri hini rain koi rapi aningkan abaha harman kalendar ke paklang pon. Lason si Pini bokajan AJYCP asai hem along khati press club amai phu anan terang pen kache pahem phu pon amai along aluhi sarpo aman pen Assam Jatiya Juwa Chatra Parisad AJYCP Central Executive Committee KELANGVEK jitu phukon Chitongdun lapen karbi poho chunbang munul usan ujha pen arak ponlo lapen angpar ta anti corruption youth power of Assam ACYPA karbi Anglong amai phu Sitra Borua lapen Arya Sangho lapen angtong terang atung Chitongdun mai along Chitongdun aluhi sarpo AJYCP CEC KELANGVEK jitu phukon pen khati press club kalendar ingpu ponlo lapen alangli pen khati press club atuma phan kachuro pajirpon lapuson ke mission asai ke klempon thegapot lapen angpar ta khati press club amai phupen kaninje pon ke labangso kalendar lake khati press club aphan EC office funds rice aphan lapen akimilang apotsi rat aphan kapachini ji aphan lapen
kapache tang aphan pusi ninje pot. HDP penang kelo ABIRTA Hemaribe report and PEI news. Nijangkar bi Anglong lakha hini Amri Constitunency Doloya rong community hall along KEACEM Dr. Tuliram rong hang LAPEN Assam Sarkar Himanta Bisa Sarma alam toy atengpen Pini Amri Ahavar arlo Doloya rong community hall along ration karakimi kerona jaime kedengpo son si Pini labang so maya long alu himan pengpen kacitong dut KEAC EMD osing maslai Amri Mondol Presiden LAPEN Chairman atum cetong dun Lason si Pini labang so mai along KEAC EMD using maslai ari dengpe bang pharo isi rakre ke thom an signature ke tang abang phu atuma phan ration karakimi ronpon LAPEN signature kavilang abang phu do ana phan pusitame prabjin penlong pon pusi EM maslai pen ningjepon LAPEN ration karakimi ke long an atuma phan penap sang pusitame ronpon phit pusi alangli pen ningjepon LAPEN Amri angkang along hemsoki kim ke doan pusita menon prabjin penakimilong pon pupusi EMD using maslaya pen ninjepon Amri pen Himari Bongru report and PEI news. Community hall long itu ration card keron Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pejapon Autonomous Council LAPEN itu Assam Sarkar Dr. Himanta Bisa Sarma Narendra Modi Bharatiya Janata Party Sarkar pen akimi ration card non penangan dulu lasi Pini dak Amri ke Pini seceng silo dak dolai kau lo Amri ke orang penangan dulu lah dak si orang rapet lo penapen ke la tum la sang yo ke pen longpon Itu bangkaan Honse Pini ini Pini ke la ke signature ke tangan ke paruisira kre ke thom anjot lang bad baki aku signature tangte jot lang lah hai ke aku penapen abi Itu sa amrilong lems duta do. dan kita Selami lem kan amrilang. Isihla amrilem nang tanang isi rampung ko ma. ala lamri lem sinta lo non Pini pen ke ceng lo ron bom lo Sarantela kedam tang arong manila emso kelong tum dolo beneficiary konong tangkal ADAP pistami 7 months 8 months dolo. So claim ke dara putar mo. lage meni prapjing ben ke claim pon bom po Pini asap su meni eri itu technical defect ko kaman si meni claim lah non ke claim pon prapjing ben claim pon